Ndagusuje kandi mwaye ikaze mu makuru yacu ya mbere yo mu kwezi kwa 9 kuri uyu munsi wa mbere ku itariki ya mbere nyine z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru tugiye kugarukaho ni amakuru yibanda cyane hano mu Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye. Aha mu Rwanda ndaza kukubwira ko Perezida Paul Kagame yashyizwe ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bayobozi abaturage bibonamo. Ndaza kukubwira n'andi makuru menshi atandukanye ari kuvugwa cyane hano mu Rwanda, aho u Rwanda na Mozambique basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya iterabwoba, n'andi makuru menshi agiye atandukanye ngaho mu Rwanda hagiye kubakwa ishuri ryigisha gutwara indege. Yose turaza kuba tuyarebera hamwe tukubwire byinshi bigezweho hano mu Rwanda, ariko kandi turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu inyeshyamba za Codeco zatwaye bunyago abaturage 18 bo muri Ituri. Ni mu gihe kandi perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yavuze kuri M23 avuga ko ibiganiro ntacyo byageraho atabishaka. Ni ibiganiro bizahurizwamo abanyapolitike bahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse Kongo ikaba yarabyamaganye yivuye inyuma. M23 iravuga ko Kinshasa yakajije umurego mu kwibasira abaturage n'ibirindiro byayo. Ni amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo, aho M23 ikomeje kugenda irira cyane. Kiliziya Gatolika igiye kwakira ibirori by'abatinganyi. Ibi nabyo turaza kuba tubirebera hamwe muri aya makuru. Ndakwibutsa ko ari amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo, ariko kandi ukibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bizajya bitambuka hano kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Ntabwo nshaka gutinda, ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Paul Kagame yashyizwe ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bayobozi abaturage bibonamo. Mu bushakashatsi bwakozwe na African Today Media Group bugaragaza ishusho y'ukuntu abaturage babona abayobozi b'ibihugu byabo muri Afurika, bwagaragaje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari uza ku mwanya wa mbere n'amanota 92%. Nkuko Africa Today Media Group yabitangaje, yavuze ko ubushakashatsi bwakorewe mu banyafrika 150 baturutse mu bihugu 38 by'uyu mugabane bwagaragaje abaperezida batatu babonwa nk'abakora neza kurusha abandi ku rwego rwa Afurika, ndetse n'abandi batatu babonwa nk'abadashobotse cyangwa batitwaye neza mu buyobozi bwabo. Ku mwanya wa mbere haje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wabonye amanota 92% by'abatoye bavuga ko ari we muyobozi w'icyitegererezo. Uyu muyobozi amaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, akaba ashimirwa cyane n'abaturage uburyo yahinduye igihugu cyari cyahungabanyijwe n'amateka mabi, akagishyira ku murongo umutekano hamye, iterambere ry'ubukungu rishingiye ku miyoborere myiza n'ubudahangarwa mu ruhando mpuzamahanga. Abitabiriye ubushakashatsi bavuze ko Kagame ari urugero rw'umuyobozi ugaragaza icyizere, icyerekezo gifatika, ukunda igihugu n'abagituye, ndetse akabashyira imbere inyungu z'abaturage. Ku mwanya wa kabiri haje Ibrahim Traoré wa Burkina Faso wabonye amajwi 89%. Uyu muyobozi w'imyaka 36 gusa yafashe ubutegetsi binyuze mu mpinduramatwara ya gisirikare muri 2022. Kuva icyo gihe yakomeje kwigarurira abaturage benshi bamufata nk'umuyobozi w'intwari urwana n'ibihugu by'amahanga bigira uruhare mu mutekano muke, by'umwihariko bikorana n'imiryango y'iterabwoba muri Sahel. Abatoye bamubonye nk'uwashyize imbere ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cye, mu gihe bamwe bagaragaza impungenge ku buryo yagera ku iterambere rirambye ritangiza demokrasi. Ku mwanya wa gatatu haje Daram Gokhor mu birwa bya Maurice wabonye amajwi 87%. Nubwo atazwi cyane ku mugabane wose, abamushyize mu mwanya wa gatatu bashimye uburyo yayoboye igihugu cye mu nzego z'uburezi n'imiyoborere. Abakoreweho ubushakashatsi kandi bavuze ko uyu muyobozi ashyira imbere guharanira iterambere ry'abaturage, ubumwe bw'igihugu no gukemura no gukomeza isura nziza y'ikirwa cya Maurice mu karere k'inyanja y'Ubuhinde. Ubushakashatsi kandi bwanagaragaje abaperezida batatu batitwaye neza mu miyoborere y'ibihugu byabo.
ku isonga haje perezida Paul Biya wa Cameroon wabonye amajwi 8% gusa. Biya umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi, ariko abaturage benshi bamusanga mu banyapolitike bateshaga igihugu cyabo igihe kubera politike zishingiye ku kwihambira ku butegetsi no kudakemura ibibazo by'umutekano, ubukungu ndetse n'iterambere. Ku mwanya wa kabiri haje Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabonye amanota 4% gusa. Abamunenze bavuze ko nyuma y'imyaka 5 ari ku butegetsi igihugu cye gikomeje kugarizwa n'intambara idacogora mu burasirazuba. Ku mwanya wa gatatu haje Evariste Ndayishimiye w'u Burundi wabonye amanota 2% gusa. Abamuhaye amanota bavuze ko nubwo yinjiye ku butegetsi yitezweho impinduka nyuma ya Pierre Nkurunziza, nta cyahindutse ku buzima bw'abaturage mu bijyanye n'ubukungu, ubwisanzure bwa politike n'umutekano usesuye. Nubwo ubu bushakashatsi bushingiye ku bantu 150 gusa baturutse mu bihugu 38 gusa, ariko nyine buha ishusho rusange y'uko abanyafurika ubwabo babona abayobozi babo, kandi bushobora kuba intangiriro y'ibiganiro byagutse ku miyoborere, ubuyobozi bwiza n'icyerekezo cy'uyu mugabane. Ibingibi rero bifite aho bihuriye no kuba perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Burkina Faso Traoré ni bamwe mu bantu bagaragaje umubano mwiza ku mpande zombi. Wajya kureba na babiri banyuma Felix Antoine Tshisekedi ndetse na mugenzi we Petero nako Evariste Ndayishimiye, ubwo nari mvuze we yasimbuye Petero Nkurunziza, aba nabo ni inshuti z'akadasohoka ariko nibo banyuma. Bisobanuye ko umuperezida wa nyuma mubi ni Pierre ni Evariste Ndayishimiye, umubanzirije ni Felix Antoine Tshisekedi, inshuti z'akadasohoka. Ubundi ugendanye n'umuntu ugira umwanda ngo nawe ugira umwanda, bombi baragendana. Ngaye nguko iyi ni raporo itakozwe nanjye, ahubwo ni raporo y'iki kigo nakubwiye cyakoze iyi raporo kikagaragaza ko perezida Paul Kagame ari ku mwanya wa mbere mu baperezida abaturage bibonamo, biyumvamo, bakunda ibyo bagejejeho abaturage. Reka nyiri hano mu Rwanda nkubwire ko mu Rwanda hagiye kubaka ishuri ryigisha gutwara indege. Guverinoma y'u Rwanda yemeje amasezerano y'inguzanyo y'amadolari ni miliyoni nyine zingana n'amadolari 27, ubwo ni ahwanye na miliyari 40 y'amanyarwanda. Iyi ngengo y'imari rero, aya masezerano akaba yaragiranwe n'ikigo cy'iterambere cya OPEC, ni ikigo cyitwa OPEC Fund for International Development. Akaba ari inguzanyo nyine u Rwanda rwafashe agamije gushyigikira ishyirwaho rya Center of Excellence of Aviation Skills CEAC. Iyi yemezwa ry'amasezerano ryashyizwe mu itegeko ryasohotse kwa 25 Kanama, risohoka mu igazeti ya leta kwa 28 Kanama, maze ritangira gukurikizwa ako kanya. Amasezerano yasinyiwe IVN ku ya 17 Kamena. Agomba gufasha mu kubaka kimwe mu cya kabiri cy'umushinga no gutunganya ibikoresho by'ikigo cy'ubumenyi bwihariye mu by'indege gifite urwego mpuzamahanga, kugira ngo gisubize ku busabe bukomeje kwiyongera bw'ubumenyi bw'ingenzi muri uru rugendo. Ni intego ni ugutegura abakozi b'Abanyarwanda bafite ubumenyi bujyanye n'ibipimo mpuzamahanga by'imyigishirize y'indege n'amasoko y'umurimo, nk'uko abayobozi b'uyu mushinga babivuga. Iki kigo kizaba urwego rwo hejuru ruzajya rwigisha abapilote, abatekinisiye bita ku ndege n'abakozi bo mu kirere bazwi nka cabin crew, bijyanye n'ibisabwa n'urwego ngenzuramikorere mu by'indege mu Rwanda n'ikigo cy'umutekano w'indege mu Burayi. Igihe cyihariye cy'aya masezerano kijyanye no gutanga ibikoresho byihariye birimo indege enye, flight simulator imwe, indege imwe yo kwitoza kwirinda no gukumira impanuka izwi nka UPL aircraft, helikopteri ebyiri nshya n'ibikoresho n'imfashanyigisho byo gutoza abakozi b'indege. Ibi rero akaba ari byo bikubiye muri ayo masezerano. Inguzanyo ya OPEC izishyura 51% by'igiciro cyose cy'umushinga. No kwa ngo iyi nguzanyo u Rwanda ruzishyura 51% byayo. No kwa ngo agaciro niba ari miliyari
nkuko nabigarutse nyine niba ari miliyari 40 u Rwanda ruzishyura byibuze 51% ni arenga miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi gahunda rero ikabije by'umwihariko akaba ari na gahunda yindi y'inyubako n'ibikoresho by'imyitozo nayo ifite ibice bigize birimo ibikorwa byo kubaka no gutunganya inyubako byitezweho kongera uburyo bwo kubona inyubako zifite ireme kandi zisigasira ibidukikije mu gutegura abahanga mu by'indege hubahirizwa ibisabwa n'amategeko agenda uru rwego. Izi nyubako zizubakwa zishingiye ku mabwiriza y'ubwubatsi bubungabunga ibidukikije Green Building Minimum Compliance System by'u Rwanda. Bizaba birimo inyubako z'amashuri, amacumbi y'abanyeshuri n'ibikorwa by'imyidagaduro, gushyiraho uburyo buvanze bw'umuriro ituruka ku zuba n'amashanyarazi asanzwe, uburyo bwo gushyushya amazi hakoreshejwe imirasire y'izuba, ibisenge byubatswe mu buryo bwa green roof, uburyo bwo gukusanya amazi y'imvura, uburyo bwo guteka budafite imyuka yangiza ibidukikije, ibikoresho byihariye by'imbere mu mashuri, ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho mu by'indege. Ibi rero akaba ari byo bizaba bigize bimwe mu bikoresho. Nta zindi mpinduka zibaye hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega cya OPEC. Amasezerano yashyizweho umukono ateganya ko inguzanyo izagabanwa mu bice. Inyubako n'ibikoresho byihariye mu by'indege ni miliyari 21 na miliyoni 700 bingana na 60% by'umushinga. Ubufasha mu bijyanye no kubona ibyemezo accreditation and certification ni miliyari 2 na miliyoni 600 bingana na 24% by'umushinga. Imicungire y'umushinga igenzura n'isuzuma bingana na miliyari 1 na miliyoni 400. Muri rusange iyi nguzanyo ya OPEC ya miliyari 27 na miliyoni 900 izishyura 51% by'igiciro cyose cy'umushinga nkuko nabigarutseho. Amasezerano ateganya ko u Rwanda rufite imyaka 5 bataratangira kwishyura kuva ku munsi yasinyweho. Umushinga uteganyijwe kurangira kwa 30 Ugushyingo 2029. U Rwanda ruzajya rwishyura ku nyungu ya 1.75% buri mwaka ku gice cy'inguzanyo cyamaze gukurwa mu kigega. Mu Gushyingo 2024 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yari yemeje indi nguzanyo ya miliyari 23 miliyari 34 z'amafaranga y'u Rwanda hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gishinzwe iterambere nayo igamije gufasha gushyiraho icyo kigo cya CAC. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushora imari mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera no kongera indege za Rwandair, hakenewe abakozi b'inzobere bashoboye gucunga, gukora no kubungabunga ibyo bikorwa. Kugeza mu Kuboza 2024 Rwandair yari ifite abapilote 207 barimo 13 b'abagore naho 59 muri abo bakaba ari Abanyarwanda. Twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye kidakeneye abahuza baturuka hanze, asaba ko ibibazo bya Kongo byakemurwa n'abakongomani ubwabo aho kugira ngo bikemurwe n'amahanga. Ibi Tshisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 31 imbere y'ihuriro rya politike Union Sacrée, ashimangira ko ibiganiro byose bikorwa n'amahanga bidafite icyo byageraho igihe we atabishaka. Mu magambo ye Tshisekedi yagize ati, abo bose badutegeka kuganira bafite ibyo bashaka, nta biganiro byabaho ntabigizemo uruhare, baturekera ibibazo byacu, abakongomani tuzabyikemurira. Ibi yabivuze mu gihe ibiganiro byari biteganyijwe i Doha muri Qatar ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugenda bigura intege kuko bitagaragaza ubushake bwa politike ku mpande zose. Ibiganiro byari bigamije kugirana amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Leta ya Kongo n'ihuriro AFCM 23 ariko kugeza ubu nta musaruro birimo gutanga. By'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kugaragaza ko adakeneye kuganira n'abamurwanya cyane abo yita ko bagaragaza ubushake bwo gukorana n'u Rwanda, igihugu amaze igihe ashinja gushyigikira umutwe wa M23. Abo bahanganye mu buryo bwa politike bavuga ko bigoye ko azabatsinda mu gihe ahakana ibiganiro, kandi benshi mu bamuhatira kuganira ari nabo basubira inyuma bagashyigikira imitwe bahanganye. Ibi bibaye mu gihe haheruka gusinywa amasezerano ya Washington agamije guhagarika intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko akagaragaza ko ibyo bumvikanye ku mpapuro
bitarashyirwa mu bikorwa mu by'ukuri kuko imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu amaso akomeje guhangwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi no ku bandi bayobozi bakuru b'igihugu kugira ngo harebwe niba koko Kongo izakomeza kugendera ku mahame yo kwikemurira ibibazo byayo idakeneye abahuza cyangwa niba ubusabe bw'amahanga buzongera kumusunikira mu nzira y'ibiganiro. Ibi kandi bikaba bishimangira ko ibiganiro bya AFCM 23 na leta y'iki gihugu bidakomeza, ndetse kandi ibi bigashimangira ko abanyekongo bashaka bakenyera da intambara irakomeje. Tukiri muri icyo gihugu abantu nibura 18 nibo bafashwe bugwate n'inyeshyamba za Kodeko mu gace ka Pisco muri teritwari ya Jugu intara ya Ituri, ubwo imodoka yari itwaye abagenzi n'ibicuruzwa ivuye ku isoko rya Bure igana Ibuniya yagwaga mu gico cyabo barwanyi mu muhanda wa RN 27. Amakuru y'abaturage avuga ko ahagana saa 12 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru ku itariki ya 31 Kanama 2025 imodoka yari yuzuye abagenzi ndetse n'imizigo irimo ibiribwa nk'ibigori, ibishyimbo n'ibirayi yaguye mu gico cy'abarwanyi ba Kodeko. Bahise barasa amasasu menshi mu kirere kugira ngo babatere ubwoba, nyuma bategeka abagenzi bose gusohoka mu modoka nyuma yo kubatoteza no kubakorera iyicarubozo. Bahita babajyana ahantu hatazwi batwara ibintu byose byari mu modoka bari bafite. Nubwo abagenzi bose bafashwe bugwate, umuyobozi wa village ya Pitso nyuma yo gutabazwa yahise atabara ku buryo abana batatu bafite imyaka iri hagati y'ine na 12 bahise batabarwa, ariko abandi bose baracyari mu maboko yabo barwanyi. Nkuko byemejwe na Justin Gudza, umuyobozi w'umurenge wa Jatsi, ibiganiro biracyakomeje kugira ngo hashakwe uko abandi bafashwe bugwate barekurwa mu mahoro. Iyi ni inshuro ya mbere ibikorwa nk'ibi bibaye mu muhanda wa RN27 nyuma y'icyumweru cyose hari hagarutse ituze rike mu gace ka Jugu. Gusa intara ya Ituri imaze igihe irangwamwo umutekano muke utewe n'inyeshyamba za Kodeko zikomeje kugaba ibitero bibuza abaturage umutekano, zikabuza ubuhahirane n'ubwikorezi mu muhanda wa RN27, umwe mu mihanda ikomeye ikoreshwa mu bucuruzi hagati ya Bunia ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ingabo za leta nizihwema gutangaza ko zigiye gukora ibikorwa bikomeye byo guhashya imitwe yitwaje intwaro, ariko abaturage bo bavuga ko umutekano ukomeje kuba muke kandi ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi cyane cyane ubuhinzi n'ubucuruzi akaba ari byo byugarijwe ku buryo bukomeye. Ibi rero akaba ari bimwe mu byagiye bigarukaho n'abaturage kenshi nyine ba kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe muri bo bakavuga ko bakomeje kubangamirwa. Ni mu gihe kandi AFCM 23 ikomeje kuvuga ko Kinshasa yakajije umurego mu kwibasira abaturage n'ibirindiro byayo. Ihuriro rya AFCM 23 riravuga ko kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru ubutegetsi bwa Kinshasa bwateye indi ntambwe mu mugambi wabwo mubisha butangiza intambara yagutse, aho bushinjwa gutera amabombe ubutaruhuka mu bice bituwe cyane ndetse bukagaba ibitero ku birindiro by'ingabo zabo. Ibi byatangajwe kuri iki cyumweru itariki ya 31 Kanama n'umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka, ubwo yatangaga amakuru mashya y'ukuntu ibintu byari byifashe kuri uyu wa gatandatu ushize. Ati izi ngabo zishyize hamwe zirimo FDLR, FIDC, Mai na Wazalendo yewe n'abacancuru kongeramo n'ingabo z'u Burundi ziratera amabombe ubutaruhuka ibice bituwe cyane kandi zigatera ibirindiro byacu, zihonyora itangazo ry'amahame nyamara basinye ku itariki ya 19 Nyakanga ku bushake bwabo. Ati se ibi koko birakwiye? Umuvugizi wa AFCM 23 akomeza avuga ko ubwo ubutegetsi bw'inkoramaraso bukomeje gutsimbarara kuri politike yabwo y'urwango n'urugomo kandi bugakomeza gukwirakwiza propaganda rutwitse mu bice bigenzura nko muri Uvira aho bwashyize icicaro gikuru. Ati aho bubahiriza ibikorwa byabwo bwa gisirikare, ingendo n'ingabo n'ibitero bya drone kuri axe zikurikira. Ati kuva barabihashyize natwe tugiye guhaguruka turwane. AFCM 23 ivuga ko ibyo bitero by'ubugizi bwa nabi bimaze guhitana abantu benshi, byateye guhunga abaturage benshi kandi bituma bigorana gutanga ubutabazi muri ako karere ku buryo butigeze bubaho. Imbere y'ubwo bwicanyi AFCM 23 ivuga ko itazakomeza kureberera kandi yongera gushimangira icyo yiyemeje cyo kurinda abaturage b'abasivili no gukura
mu nzira icyahungabanya cyose umutekano uhereye aho gituruka. AFCM 23 rero ikaba ikomeje gushimangira ko izakora ibishoboka byose ikarinda abaturage by'umwariko abari mu bice igenzura. Ibi byakunze kugarukaho n'abanyapolitike bagiye batandukanye, ariko kandi binabatera impungenge nyuma y'amagambo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ku munsi w'ejo bundi nari maze kubigarukaho mu nkuru yabanje. Ibi rero bikaba bishimangira ko ubwo Felix Antoine Tshisekedi avuga ko ikibazo azakikemurira hatakenewe umuhuza. Ibi ngibi bikanashimangira ibyo nagiye ngarukaho mu minsi ishize mvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bari gucungana bya hafi ku buryo nta n'umwe ushaka gukora ikosa ngo agwe mu masezerano bamwe bita ay'umutego. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru, reka nkurarikire gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa no umunsi ku munsi. Ni ibyo tugutegurira kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Imana ikomeze ibane nawe.